FIFA World Cup khel meka ni zanle tukina te khan match khel chhun zomania chung match result tele akentel be bom te chu tunchuma hian kan Sawizau do na chu ba ka chuan Brazil big phei hi chu kan chip le zual do na ni engpo ni sela USA le Australia in machana tang hian chanta ila in alna thleng tu USA le Australia te in machona hian gol ni lutin USA hi singni finance chaka he match hi minute som pakhana USA hian velam sir tanga Australia defending anthia pheizar zovin on goal mangin man ruaya minisom pakhana hian Australia player Cameroon Bargesan anlama atilut palani hemi nu farsa hun topla minisom li pathumna a Alex Freeman mangin USA hin an khung bela USA hian penalty area nai dinglam sira free kick lo chuakin fingtakin penalty area chung player tamna ball an vordu lova an left back Anthony Robinson an penalty area pona om veng tu nei lo Sargino Des apasa Desian golama apet zui Mase Australia player pet perin hemi per ball kang tlale hi US player Freeman hin atau goal ta a Australia goalkeeper atulak lo to si rang takin thau masela aduangin azuang ma theita lova Freeman hi akhal man talavani he goal alutir hian assistant referee in offside flag phar masela VAR endikani nuin goal khungtu hi offside lauti fin fia ania gola anpom ta jok he match hian USA hian an ngam jok hrimhrima ball po changtam zokin team hlawam zok an nia Australia hian chance tha in siam ve thin bok ma sela goal ero an khung talawa chuwangin USA hian Sydney fain goal chhualovin nena an changta a an match masa a Paraguay an he to boka wangin USA hian run of 32 an luta ani USA in Australia Sydney faya an nena match hian player of the match a USA forward goal khung lo zingami Folarin Balogun hi an thlangani tukin zinga in khela Scotland le Morocco in machonin goal khat aluta he match hian minute ni naleka Scotland hian goal chuain Morocco player Ismail Saibarian goal thataka khunga he goal mang hian Morocco hian point thum an lo chuak he match hian Morocco hian ball changtam zokin an khel thajok boka goal khungna chance po an nei tam jok voisom pahni sot nain Scotland hian voi ruk chau sotan neya Scotland hi chuan target a ball voi khatma an pet lo boka goal po lut tam talovin Morocco hian hun tirlama golan khung hi an chak puita ani Scotland le Morocco machona golam chun khung tu Ismail Saibari hi African player zinga FIFA World Cup a match khel masak pani atanga gol khung ve ve thei pani na ania kumsan hi som pariat khan Mohamed Salah an Egyptan match khel masak pani a gol lo khung to in ani ti lawa chuan African player zinga World Cup a match khel masak pani a gol khung ve ve thei masaber le om chun chu Ismail Saibari hi ani he match hian Ismail Saibari hi player of the match thlan ani bok tukina in kheldanga Turkey le Paraguay in machonin chakturarin kai jok Turkey hi an tlom tlat maya kumin World Cup chu Turkey in base an phak lo hle an van doi tel bok ati thei Turkey hian Paraguay laka hian in khel an thonun satlia lo gol khung narem changpo anin siam tam hleya ball voi zaruk samthum pariat te meu in pasin za somkua an pas dik thlapa Paraguay hian voi za somnga pali chau ball in pasin za somnga pariat chau anla in pas dik zui gole tema po Turkey hian voi samthum pathum te meu sot nain voi ruk targeta akala gol khamle bante po apera Paraguay hian voi ruk chau sot nain voi ni targeta akal rama mase golan khunga wangin abet jok Paraguay hi sikhat fain an chakta dai heme cha hian minute ni naleka Paraguay hian Matias Galarza mangin man ruaya penalty area pona tangin moizetin Galarza hian a pet gola Turkey hian golan chua ma hle su turin hunan nei tam thunga mase an su theilo tluan Paraguay hi nortom viau thin masela an goalkeeper an paltlang theilawa goal zone lova pet an nei tam bok hun tha nei tam masela Turkey hian an man tangkai lo uveka wangin na ti tak chungin an tlom ti an pom angaya ti hian kumin World Cup a match ni an khel to atangin an tlom ve ve ya point an la lo chuak lo Turkey le Paraguay in khela hian farsa fun pek bela Miguel Almiron Paraguay player poimo in red card achoya kumin World Cup a hian dan thar laman ngai mi lo an manga ka hup chunga tong an phal lo achan berpo Champions League season man zo tak chia Benfica le Real Madrid in kheltuma Vinicius Junior le Cristiano te chungchang boina racism lam hoi oma an soi mase fin fia si lo ka hup chunga anin biakna atanga thlengkha khami awang khan FIFA hian dan siam tharin ka hup chunga tong an rem tilova red card choi theina ani thu dana anjam ti chuan Turkey le Paraguay in khela hian Almiron hi
Turkey player Mart Moldornen in biain aka ahup peka Turkey player hi referee hena azwal ko bok nen match referee in VAR kaltlangin thil thleng a en nona direct red card a phorta ani Almiron hian racism lam hoin tongkam ache ti lam finfiana aom lova ma se racism lam hoite chin thliarna rong kai tele engemaw tongkam bolhlo lam chak chuak thei ania chutiang chuan ati rengem ti finfiana om lo ma sela referee hian dan be chanin red card a phorta ani Turkey le Paraguay machona hian minute ni na gola lut kan ti kha football match a reng hian minute an khel pum chiar lovin gola lu hian minute kalmek zat an ring thina chu wangin he match a po hian second somruk palina a gol lut minute khat le second lina a gol lut tina ni chu minute ni na akalmek tia gol lut hi minute ni na a gol khung angin record ania anina taka chuan second somruk palina minute khat le second lina a gol lut ani gola lu ma ema wang hian kumin World Cup match khel to china gol lut ma ber record anita a he match a hian player of the match a kumin World Cup a gol khung rang ber Matias Galarza hi an thlang tukina in khel danga ram langsar tak mai Brazil in lanin Haiti nen anin machona ram pahni hian an group match ni na ve khelin USA a Philadelphia Stadium a mipui sing ruk sangria zathum somni pali pungkhom ma an khela Brazil hian bultan tu antidanglam leka an match ma sabera bultan tu player som pakhata tangin player pahni an thlau a Morocco laka right back a bultan Ibanez aya Danilo an bultan tain forward a Morocco laka bultan Igor Thiago aya Manchester United forward Matheus Cunha an bulatan boka player dang pakwa ero Morocco laka bultan tu te thau kha anni Brazil coach Ancelotti hian Morocco laka 4-2-3-1 formation ahman nuin Haiti laka hi chuan 4-4-2 formation ahmang tazoka team mel mang atidanglam hlek ma se Brazil hian 4-4-2 formation mang ma sela an khelmeu chuan 4-3-3 seipin an khela ziaka anda lineup le an kheldan ain angchia lavani he matcha hian hun ti ratangin game anung ngal ata Haiti in Brazil kan machon sia defense deuhlek teang ti antumbik lova defender panga tlarchung siin hoisen takin an norvengam tlat zel chu chuan in khel ati hmunam zuala ramin len hlei tak ni ma sela pakhat jok defense tlat pakhat jok chawina attack ngam angkha an ni lo awangin chu chuan a hmunom na a bel cha Brazil le Haiti hi anin len hlei zia chu Haiti ram let zathum chuangin Brazil hi alian zoka Haiti ya mipui cheng let som pariat don hi Brazil a an cheng boka chutiang ram intiat lo tak mipui po intam hlei tak football a po in ro pui hlei em an nia World Cup a hian Brazil hi champion ngun ber voinga lai champion to an ni lain Haiti ero kumsang khajakwa somsari palia FIFA World Cup khel kum ina World Cup voi ni khelna tong ve chau group stage lapal tlang ngai lo World Cup a voi khatma la chak lo an nia Brazil ero World Cup khela pianga inlan World Cup khel kim vek om chun World Cup a ramro pui ber an ni an history atang reng po intiat lo em hi tukina hian anin machona nia aro pui lo jok Haiti hi rin phak bakin an huaya aro pui jok Brazil hi an huai ngain an huai boxia chu chuan gol po apai farsa fa gol thuma luta Brazilina an khung vek niin mini somni pathumna a Matheus Cunha an Haiti defender clear tur nang chingin Haiti defender in apet pera Manchester United forward hian van nei takin Brazil mahruaina gol a khung Matheus Cunha hian van nei takin gol a khung kan ti pialama hian gol an khung theina tura Haiti lam ball chu saktu player poimo ania a thorim le taimak zar a sengtel ve bokani mini samthum parukna Cunha bok in larin Vinicius Junior a ball pass thatak penalty area chunga tangin ake veilamin moisetin a pet gola goalkeeperin arin lo na lama angle zim lam top corner nai taka a thlo lutani additional time mini somli pariana Vinicius Junior in lar vele in mualai atanga pakweta ball vor fingzeta luta finishing thatak kan muzui leishula goalkeeper Dinhmun lovin apet luta Brazil goal thumna khungin Brazil hian farsa fa sithum fain ma an hruaita ani farsa fa hian Vinicius Junior hi alangsar bera goal thuma ain rol vek Brazil goal ma saber Matheus Cunha khunga khan Cunha an goal khung theina tura ball khal lut tu chumi nuwa siam rema goal lama pet masa ania Vini goal shot Haiti goalkeeperin adang pera chuta ball per an defenderin clear atum chu Cunha pet perin gola aluta khania an goal nina Cunha khungkha Vinicius sakni bokin a ball pass kha Haiti defending thiat zong niin Vini hian ati tur takatia
Brazilin an tangkai pui an goal thumna Vini hian akhung zui ta boka goal akhung theina turin Paqueta pass afing hlea chuti rual chuan Vinicius Junior in siamrem thiam zia le chuan that zia kha soimhai athiang lova haiti khan an chel lo hlea an veng hne hlei thei lo kha an tuar le ta nge ani Brazil match masa a soisel lo tak Paqueta point assist anei ta a alaka tanga be sei thin ball fing le tangkai kan muta boka a khel dang chimchima po ma ason ta hle chuti rual chuan Morocco an ma chhon tuma a rol lo deuh achanga midfielder attacking midfielder ang nilovin central midfielder angin a khel deuh ber Brazil hian back pass an uar lo khop maya tunma a Brazil game kan mu ang thin kha an khela superstar rual an kol laya an game tha ang kha chu phak lo ma sela an huai sena ball an chanin an offensive le zela tlar malama an pass zung an tlar ma player ten an lu pui zunga mualaya then kwal deuh charchar angte mun ol zonga do thei taka in pass kwal charchar angte an nei meu lavani an gol khungna masa pahni po hi midfield area a haiti lam ball an chu sangnuwa rang taka forward pass an nei chuta tanga an sual chua ania Brazil hian ball an chan chuan tlar malama ball an thon zunga attacking player risk an lana sa an nor ngal mi zela haiti lain invent ringot an thupui big lova hei hian team pahni tan in attack na rem chang asiam tampha Brazil tan po gol khung a har sat lo pha farsa fa hian Brazil hian sithum faya ma an hroya wangin an Dinhmun a tha hleya ma se an tan chanchin lom om lo thlengin an forward poimo Rafinha a in hliam tlat maya anat zual lawin an thlak ngal minute somlina Bournemouth rol thar kum som pakomi Ryan an athlaka Rafinha Dinhmun hi he thu bo sailai hi chuan chiang taka hriat alani lo Rafinha hi Brazil tlar mati chaktu poimo ania he mecha po hian gola lu ma khan gol bona berpol ni in a gol khung offside awangin an pomsak lo mai po a Haiti defender te kara atla zep thiam thin kha an khingpui te tan kha chuan a hnok hlea ama thlak tu Ryan hi chu a hnok zui ta vak lo farsa fa hian Haiti hian attack ve thin ma sela chance tha ero an siam hlei thei lova goal shot pa ngai tak po nei mi lovin an tluana an attack kha a thatluan tling thin lo player quality ain thlau deuh ti po alanga Brazil eroin voi ruk shot an nei atangin voili targeta akala Haiti laka ma hroi phuin an khelani second half ero adang ta deva Haiti in an attack zuala ma se ball changtam jok ero Brazil thauni in Brazil goalkeeper Alisson Becker point save thatak aneya Haiti lam tau goal tur adang man sham Alisson hian save dang po anei zuya Haiti game in ma sonin Brazil tan po na an siam tam zualani ma se Brazil hian player an nei thazoka Vini bok Haiti tan boipui ngai langsar niin Martinelli tana chance asia Martinelli an goal kham a per zui tak phei khachu Brazilian style dik takania offside lavin goal ngat sela assist moi big zinga atel nge yang ma se second half a hi chuan chance tha omnual ma sela goal lu bel talawa hei wang hian Brazil hian farsa fa goal thum an khung ringin sithum fa in Haiti hi an neya phu takin point thum an lo chuak Brazil khela mu noma ma an sona mu turatam hle Vini phechu atangkai zuala Brazil team a Vini atangkai angai tia kan soi thin kha Haiti laka hian kan mu chiang ta hle bola chanin atlan lu puya a ball thiamna le chet ran na mangtangkai in a theina sang takhi Brazil team hian an tangkai pui hleya second half a hian Endrick po lu tir niin Endrick hian gola khunga ma se offside awangin an pomsak ta lo thung Brazil hian Endrick an dalu nu in 4-1-3-2 formation a anin leta Vini le Endrick te tlarma in kopin an hnunga midfielder pathum an oma Casemiro an defensive role achanga chutiang chuan an team coach Ancelotti hian Brazil hi player a lutir mil zelin a herrema match tluanin formation ngai a hmanglo substitution asiam milin team anga a khel tir dan a herrem zela hei hi Brazil hian an tangkai pui an tlar hnung thlengin a phui that pha Haiti hian norvio chang nei ma sela chance tha an siam tam thei lova a chan chu Ancelotti game plan a khan attacking chau ni lovin defending ngai poimo na atel tlatani tunma chuan abikin kumsang hi pani nolama Brazil team a kan mu thin chu attacking football an khela anor lama chuan an mu nom hle thin boka ma se defending an ngai tha deuh tlat thin chu wangin afuak let an do lo fawa an defending du thu sam lawa wangin an hlo cham le thina Ancelotti noya ero attacking lama in siam rem thretin defending lama phe chuan an thazol ta sota team ain balance tial Haiti laka chakhi Brazil tan fiana ating lo mai theya
ma se in siam thatna match poimo ani theya wangin Brazil tan he match hi atangkai thei dan tur takin an hmang ni poin alang Brazil player te hi an taima an chanlama ball om khachu an deuh ngar zela kha wang khan hai ti tan po a har sa zual baka he match a hian mualaya ball in pekwal tam lutuk ahim china ball semjai chem angkha aw meu lova hai ti po Brazil po ball an chanin khingpuite goal lam an thleng thuaya chance zungin tempo sang takin an khela in khel muang del dul ani lo boka wangin hei hian a hmu nomna a bel cha amaero chu Brazil hian ma an son rualin du thu sam ero an lani lova ti swal awm vele thina miss pass te ball da dik tok lo angte po awm le thin abikin an midfielder te an fim zual deuh angaya ball an chalai na ti thatok lo ala tam hreta hemia hian masona tha an nei thei chuan Brazil hi an nget tual theyang he me cha hian tlo ma sela haiti hi an fak oma haiti te chuan Brazil te hi chu an norve theidon em ni o ti ol takani ma se footballa ma an son zia India tan phe chuan chung en lar tur an ni zia alang chianga Brazil tlar nung tan na an siam tam taphian le Brazil penalty area an lut ngun riaute Brazil penalty area a an play ve theitlat zelte mu khachuan Haiti hian World Cup an khel phak hi amak shan lavani Brazil ero Haiti tan hian an lian lutuk mama ani bera chu wangin chak om takan chaka chak phu an chak boka Brazil hi kong dika an kalta ani ti hian Brazil hian group match ni an khel to atangin player somni lai an chhorta der maya player somni paruk an kauzinga somni an kheltir ta ka wang hian player 6 soi thaber pol ani tameka main management po a thahle Ancelotti special na kan hmu ani bera Neymar ain lan theiri lo chungchanga po a chelam thuleng aw meu lova Morocco laka point thum an lo chwa zaw lo po khan sel chiam na lam thu awm zui lem lova Ancelotti hian pon lama tanga boruak chelam om thei abeng niam thei tlat zela boruak tha siamin player a chhor kwal thiam boxia Brazil hian antinek nekanga an tlonek mai thei Vinicius Junior po hi Real Madrid a ahman thiam em thin kha niya Vini tan po Brazil kor hachunga ain siam thar le na tura rem chang tha atlinga ama hrechiang tu kai hruina hnuaya hian apar chuak ta zel ani chuan Brazil a Vini poimona hi alian zual zel theidon ani Brazil kheldan kha ngun taka en chuan an forward te khan ball an chang zung zela midfielder le defender ten ball an keng rei du lo reng an tlar ma player te an ring to ka tunlai football kal mang defender te atanga build up do thei taka passing skills manga mun all zon ngar angkha an kheldan ani ve tlat lova tunma a Brazil kheldan thin angin an khela defender in ball an chan chuan midfielder an pevat maya midfielder ten ahim china ball pass kwal tam lovin forward a ball an pass lut zunga an forward ten ball khalin goal an hnai ngal wat thin boka penalty area a Brazil player te an lut thuai zel Haiti laka an kheldan tempo sang le tlar malam nortir zung anga an khel zel chuan engram tan po ma chon nuam ani don lova ma se ram then khat anglo takin an midfield ang hetok lo deu ero lo thona la siam tu ania an midfield dara hian Casemiro hi chu azia viau maya midang pani in kopate Bruno Guimaraes le Lucas Paqueta te hi ma an son angai na sazuala Haiti laka an ma son na du tok mai lova top team laka po ma son na lan tir zel tura an tan mar deu angai goalkeeper an nei tha defender an nei thapa ngai boka center back phe chu nei thata kan ni chuwangin Brazil hi midfield ta tun aya an that jok theinga chuan an thazual khopang he match a hian player of the match ha Brazil tana che tha mai Vinicius Junior hi an thlang ti hian FIFA World Cup khelmeka group A group B group C le group D ten group pali in round ni theu an khel zota a heta hian group C a Brazil hian point li nein Morocco point li an neya Scotland in point thum nein Haiti hian point an la nei lova he group atang hian engram ma in knockout round an la lut lavani an ma ba ka Brazil hian Scotland an ma chondona Morocco le Haiti an in ma chondon boka Brazil le Morocco hi an khelma ba ka an chak ve ni chuan run of 32 an lut ve dona Brazil le Morocco hian draw result nei ve poni sela run of 32 an lut ve don boka Brazil le Morocco hi chu engtizong poa run of 32 lut luk an nia an Dinhmun a thahle a chan soita lokila an maba ka Brazil hi Scotland laka tlom ta poni sela Morocco po hi lo tlom ta poni sela point li an nei to a chu wangin tebula pathumna zinga ati thazwal paria zinga an tel ngei arin omani
chu wangin Brazil le Morocco point li ve nei to te hi chu tuna an Dinhmun la chiang lo ma sela run of 32 wa kan mu ngei arin oma te bula hian pathumna aya niama anom thei to mi lo bok point an hlo chwa ve phei chuan te bula pakhat na le pani na an ni ngetang he group atang hian hai ti hi an tla chiang to thunga point thum an la nei ve thei tho sia Scotland hi point na an la ni rual thei sia enga tinge an tlak ti zona kan nei mai theya chang don ta ila hai ti hian khelma bak match khat an la nei chianga Scotland hi point na an la ni rual thei ani ani chuan te bula pathumna an la ni thei lom ni a chan na chu pathumna an ni thei to lo ti hi ania an group round nung bera hai ti hian Morocco hi ne po ni sela Scotland hi Brazil laka tlom po ni sela Scotland le hai ti hian point thum ve nei in group round an kharanga ma se chuta chuan dan omsa angin point in zat nei te chu head to head a chinfel turan nia chuta chuan hai ti le Scotland in ma chon to na kan en chuan Scotland hi sikhat fain an chak sia hei wang hian hai ti hian Scotland hi poina lo ni rual po ni sela head to head a Scotland an khum thei to lova chu wang chuan Scotland noya an om ngei angaya Brazil le Morocco te hi hai ti hian an le pel thei to boxi lova chu wang chuan hai ti hi grupa hian table monga anom don ti achiang towa an tla fel der Scotland Brazil le Morocco atang hian group sia pakhanna panina le pathumna tur an ti chiang dona hai ti hian tla to ma sela match khat khel tur an la nei awangin midang Dinhmun tura ngong an la nei ve thei thungani group D a hian USA in point ruk nein ti hian run of 32 an lu chiang ta a Australia le Paraguay in point thum ve nein Turkey hian point an la nei ve lova Turkey hi an tla fel ta der maya achan soifia lokang Turkey hian round khat khelma bak an la neya poina tuna an chunga om Australia le Paraguay te hi an la ni rual theya ma se heng ram pani hi an ma chon to an mani tlom tu ve an ni awangin head to head a an tluk phak ta lova head to head a hian Australia le Paraguay te hi Turkey a in an thazoka achan chu Turkey an hne ve to wangani chu wang chuan Turkey tan be sei tur dang aom to lova an grupa hian table mong an lua don ti hi match khat mabak an la nei chungin achiang der to Australia le Paraguay te hi chuan run of 32 lu be seina an la nei thung ti hian kumin World Cup khel meka ran pani in run of 32 an lu towa chung ram te chu in elna thleng tu zingami group A atangin Mexico le group D atangin USA te an nia relegate to group stage paltlang lo tur chiang to ram pani ombokin Haiti le Turkey te hi an ni zanina in elna hi khalchun zom le turania dar som le chan ve hian Netherlands le Sweden anin ma chonanga zanlai pel dar khat le chan ve a Germany le Ivory Coast in ma chonin naktuk jingdar nga le achan ve a Ecuador le Curaçao anin ma chonanga naktuk chongma dar ko le achan ve a Tunisia le Japan te anin ma chon don bokani zan in le naktuk jinga in khel turina aken tel thei thil then kha soikai ta lokila Germany le Ivory Coast in ma chon tura hian achak jok anom chuan achak jok in run of 32 anin hlangkai dona chak jok om lova anin draw ani chuan anni pahnih hian knockout round an lut ri don lova he group atang hian round hnung bera round thumna run of 32 lut turte an chingfel thei don chawa Netherlands le Sweden in ma chon tura hian Sweden hi an chakani chuan run of 32 an lut to mai dona Netherlands hi an chak ve thung ani ero chuan he group a hian round ni na atangin run of 32 lut tur hi ala chiang thei don lova round hnung bera anin chingfel thei don chawani chutiang chu he group pani Dinhmun hi ania zan in le naktu ka te hian group E le group F te hian round ni na hi an khel zo don ani ole khati chin khatun tuma kan topic kan Sawizau theina chu nivele photro se